Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bösen cayimdan, uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Adil Arman, Assalamu alaikum. Bulgun kaldım uzakda, bulbul köngli dur bağda. Handefe karyamizda, gezertik keyifli çağda. Bulgun kaldım uzakda, bulbul köngli dur bağda. Handefe karyamizda, gezertik keyifli çağda. Abdurrahim Arman, Assalamu alaikum. Allah'a Dayamin, tabii. Arman, bayram bu dil galyor teşvişe, göz arında hemişe, baharım döndü gişe. Yılda her gün toy bayram, bu dil galyor teşvişe. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bösen cayimdan, uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bösen cayimdan, uzak düştü menzilim. İlimden Yüzümüzün hadir imamı halisi lillahi ta'ala Allah'ım. İd Ramazan başka namazlar şekilde tefavüde mında 6 tane düşük tekbir var. Tekbir-i zevaid. Üçüsü evvel rekatta, üçüsü hem ikinci rekatta. Yani evvel rekatta Subhaneke okulunlusun. 3 mertebe Allahu Ekber deyip aytmalı. Evvelki 2 tekbirinde 2 elini kulağına yetirip son elleri sallat kılmalı. 3. tekbirde 2 elini kulağa yetirip son göbeğin aşağında başka namazlarda şekilde bağla duru vermeli. Son Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim okuyup imamın kıraatı şunu ediyorsunuz. Biz muhtediler hamuş iyide ünsün durmalı. Yani bizler fakat dinler durmalı istemeyiz. 2. rekatta imam Sure-i Fatiha'nı okuyor. Ondan sonra sure başıp maksat kıraat okuyup oluyor. Ondan sonra 3 mertebe Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip 2 eliyle kulağa yetirip sallat koy vermeli. Ondan sonra 4. mertebede ruku için Allahu Ekber diyor. Son rukuya gitmeli. Bağlatları başka namazlar şekilde. 2 namaz başka namazlar şekilde okuluyor. Fakat farklı şu. 6 tane küçük tekbiri var. Her rekatta 3 tekbir. Evvelki rekatta Subhaneke'den son 3 mertebe imam tarafından Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ses gelir. Evvel kısımda bizler el kulağa yetirip yere sallat kılmalı. Üçüncüsünde el kulağa yetirip son sallaman göbeğin aşağında bağlap kılmalı. Son imam taraftan Sure-i Fatiha ve elinden koşulan sure okular bizler dinler kılmalı. Son ruku secdeye gidip yaman 2. rekatta varıp 2. rekatta imam kıraat halas edenden son Sure-i Fatiha ve elinden koşulan surani okuyup olandan son yine 3 mertebe Allahu Ekber diyer. Bundan bizlerin elleri kulağa yetirip koy vermeli. 4. mertebe Allahu Ekber deyip 2 eli göbeğin. Demek 4. mertebe Allahu Ekber deyip rukuya gitmeli. Ana şunun bilen eğit namaz halas oluyor. Namaz okulandan son yanından imam 2 hutbe okuyor. Onu hem dinlemeklik sünnet, vacip her birliklerimize zaruri. Onu dinlemen hem gitmeli. Hem eliniz yerinizden turup amade olun bana namaz okunacak olun. Şaflanın beraber duruverin. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bösen cayimdan, uzak عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني
يوم تطرحون ارجعوا ويقولوا ارجعوا. دام الله صاحب سعد الله مدير استخبارات وصوالية قرقن. دام الله عبد البشير معاونة قمندان طورية سرحدي وصوالية قرقن. ولن حرب دكتور خايشة الأموم مردم متدين وخير الليش وصوالية قرقن غاب والقرقن عيد سعيد الفطرنات تبريك اسمنا هم لنزين عيد كرمزان من وسيلة واليوم مبارك والشبارة. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي وأمتي أبو بكر. Sancayımdan uzak düştü menzilim. İlimden buldum cida, yariniz bulsun Xuda. Sizler bilen hoşlukta, geçen umre elvida. İlimden buldum cida, yariniz bulsun Xuda. Sizler bilen hoşlukta, geçen umre elvida. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Oni ve sancayımdan uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Oni ve sancayımdan uzak düştü menzilim. Abdülmecid mahtumdir, buldum avara dilgir. Aşıp belen pestinden kança müşkilat mesir. Abdülmecid mahtumdir, buldum avara dilgir. Aşıp belen pestinden kança müşkilat mesir. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Oni ve sancayımdan uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Oni ve sancayımdan uzak düştü menzilim. Müşairdir yazdım dastan, Xahiş Abdülmecid Xan. Xan defa qirqin ilden ayra düşen bir cavan. Müşairdir yazdım dastan, Xahiş Abdülmecid Xan. Xan defa qirqin ilden ayra düşen bir cavan. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Oni ve sancayımdan uzak düştü menzilim. Oy maşallah. Oy maşallah. Oni ve sancayımdan uzak düştü menzilim. Sami'ini muhteremler, bu tarana Türkiye İstanbul'da yaşayan dostumuz Abdülmecid Mahtum'un derxastlarına takdim oldu. Şair Damullah Said Abul İhsan, Müşir Belhi, Sada Hafiz Raci Cevzani. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim.
ميهنم قرق جان باغ بهارم وطنم قرق جان شير وأشعارم وطنم قرق جان لديارم ميهنم قرق جان باغ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تاولون الله القطن. تاولون تشكر هم لعنت وهم قوم رايت معركة يورس منا بيردبون ورسوالي غرقنده بادرنده شهرنده ودوستار بلن منا عائلانب هم جوانار بلن تاول سنار بخير والله دارتك بخير والله. دوني بان گل گل زارا خان دفا هم شور دفا دوني بقشياز بهارا قل ما يهنيم قرقنجان قل لي دياريم بيهنم قرقنجان باغ بهاريم وطنم قرقنجان شير وأشعاريم وطنم قرقنجان قل لي دياريم بيهنم قرقنجان باغ بهاريم وطنم قرقنجان شير وأشعاريم وطنم قرقنجان برقر يا سيدي الأرجان بوليل در باغ بستان قرية كوك هم شغاب أطلاري نتسم بيان ميهنم قلق النعمي جوز جان درعيان قل ميهنم قلق جان قل لي دياريم ميهنم قلق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان لدياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان فهلوان لرسن دبار قهرمان لرسن دبار هر يرين در إمارات شير جوان لرسن دبار كان سند عالم حافظ خوش زبان لرسن دبار قل ما يهنيم قرقنجان قل لي دياريم بيهنم قرقنجان باغ بهاريم وطنم قرقنجان شير وأشعاريم وطنم قرقنجان لدياريم بيهنم قرقنجان باغ بهاريم وطنم قرقنجان شير وأشعاريم وطنم قرقنجان عالم حافظ سندبار هر قرية سيقول قلزار هميشه جمو جوشلاق قول شهري قرق بازار شاعر رحمن قرقين وصفين عشير للدزلار قل ما يهنيم قرقنجان قل لي دياريم بيهنم قرقنجان باغ بهاريم وطنم قرقنجان شير وأشعاريم وطنم قرقنجان لدياريم بيهنم قرقنجان باغ بهاريم وطنم قرقنجان شير وأشعاريم وطنم قرقنجان قل لي دياريم بيهنم قرقنجان باغ بهاريم وطنم قرقنجان شير وأشعاريم
وتنم قرقنجان كل ديارهم بيهنم قرقنجان باغ بهارهم وتنم قرقنجان شير وأشعارهم وتنم قرقنجان كان سند داغ درا آدن چقن هر یرا هر بر گلدک قریاسی دونی بان گل گلزارا خان دفا هم شور دفا دونی بقشیاز بهارا گل میهنیم قرقنجان گل دیاریم بیهنم قرقنجان باغ بهاریم وطنم قرقنجان شیر و اشعاریم وطنم قرقنجان گل دیاریم بیهنم قرقنجان باغ بهاریم وطنم قرقنجان شیر و اشعاریم وطنم قرقنجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نماز آگے رکھیں گے. نال کے چائے کا ملا. ہم کا کلی آگے کو. کارخانہ جو نہیں ہے جب دو پندرہ نام کا ملا ملا. انا کارخانہ ہوئی تھیو. یہ یوم فارستا وتا کم داخل دو هم مدرن ایترنا في رقم مبارک ہو ان شاء الله. هم مدرن سلامت و تیار.